bibia ni aye na modeko wahu na aye kama na CJ mame fa nko da bokrata me wo so me ka che o se da inquisitor ka sembi wo ha na as ye sales fuo ni client service ni event fuo nyina Oswin morning and team ni nyina me kwa ba ku bia ba me bo wate na CJ wo sha da inquisitor ha se ya na abakata feto so me ensa yes see na bokrata ne se omo information say MPP amanyoko no ni EC ehye kokomu ye meeting na see ye meeting no mo ye ne say MPP 4% EC disqualify Yira Alan Kwadwo Chemantin our the great transformational plan abeto ho se bem no omo person EC disqualify no nko a omo sanso person EC disqualify na Kwame Bediako cheda the new force omo person EC disqualify wom na working kan was sources say reliable sources so according to the inquisitor HSA MPP for hunu sa say Ira Lanchemantin ni base no CJ enyi base no enyi to man hwe ya ebitu anya sunsun so omo so enkenka wa santimante mu yo nti ene sa dia so mo gusu ni EC ye meetings ni ade a epese EC fa kwan bi so ne wo mo disqualify empanyifo emienu free akansi enimu na je sa be yo open floor dia my MPP ni NDC kote so mo hunu so mo major competition akasa no ho ne free as NDC gene de na ka MPP de omo be gene bia na omo mienu no omo ye chempe no na ha omo Abraham mintu MPP for say eye no kre se ne akrata e ebo amane no a ma menka nche MPP for say emfa omo concentrate on omo campaign na omo ye no emfa yeah emfa CJC emfa nti mo ye dia mo ye meeting say we ya temoto no no nti ya tibi say dia na just ye ya hunu ba bi free yeah emfa nti omo hwem ye omo campaign emfa CJC emfa nti no na da inquisitor da bokrata yi e dia ba e wo ha no na eno chin so no Dr. Edwadoma ne boama ono e na ukọ ND samanyoko ni mu a oye director of elections na 80 CJ Ose enya de omo be ma kwana EC atietia wo mo so Sabato kesi Ghana for beko 2024 we no eye ni bre pa na wo mo de o ma so de tu isi anim ni say register no ne ho nhihye sa de tie ne mra no ene act ne e kan wo so mo saka no isi enye ne pepepe enfamra eno so obo ho amane e wo anima sei na eno dan chen so a National Health Insurance Authority and as some of the 151 million Ghana cedis and aquacoma healthcare providers no unsa to be omo hye wiana omo sika na kokam won be su ne mo sije mayemo Dr. Da Costa Abuaji Abaso ase oba ye no hardly so betete sansem ni bi wo enti Dr. Da Costa Abuaji oye djuma e no hwe no so ne da no me ni se workshop bi ase wutu so nipa no field na e dia ma no CJ owo hunim de onim de oye so ati so nim de oye enti no yeda na se omonye ne se ya se de be na ye healthcare providers abribia no mo so no ebe yi omo yamanya memnefe ni yaudie ede ebe hye ma men mo de health insurance no ekọ mde de bia meka se health insurance ye ni wono ma nka abo bia chim nipa bebre awe bebre but wo ye bi ma wo ye bi ma papa to de din awafa o de akwaya sabe akọja yare hwe sika na wo se mutuatua na contentem no eno ene henti Dr. Da Costa Abuaji de wo ha ena ha ya no so no Yira Alexander Fenyo Markin ena ekase majority leader o say nkrofo keka NPP running mate ena ya homaso ena chese wo mu ade ena ne o chese arrogance brofo ne de wo hye no de wo hye no da bia so ya arrogant because ya obi ate say obi ka CJ entine ne nyina kwadan che no Yira Alexander Fenyo Markin chese sa nipa na mo hunu no sa na ye fe ne na po na obi aka na mu ade na o ya homaso no odim kasa ne ade no o say oye action man CJ also ye action man ne dia ne se ye adwuma ewia so bia ne de obi dia ye kasa obi dia ye adwuma eno na bebinum ho a mo hu omuade obi ane ne de se de bia hwene mete a make kasa CJ wodi obi betena se wontu bato nipa no bekom no de onipa ne da ye no nitimi nye ama mi se o se obi a wo muade ana obi a nipa kire se wo muade enso adwuma no wo de hye ne nsa obeye sa ene obi a ono de yesamasa wo de da form wo de manu abone troka enso de manu abone troka se nipa miuni insanity
Ghana for nwene ho enti ado na yewura market na kasa papa no yaximan and your or refer ye free SHS ni ade implementation Ghana han ma wo sesa de hwe cylinder recirculation mode ye wo hu nsem that is Ghana bibi eba bia no ebe affect obi into obi akutia energy ministry ho nso koye adwuma wakoye ba bia kodua na kyese nim se ye wie ya badu so na abai na yewura market kyese da bi ho no ye adwuma enti no wo se Ghana fonti ase se said the enkrofo atage no arrogant ni nyina no or the barber som Ghana awoye action man ti the inquisitor anim no ma me fa wo emra the wokrata ye me hu me ma me professor mahuno professor Nana Nana opoko agiman na ida ha yi se je so nim se obonto won kran ha professor bonto ye ne won namu won kran ha no se ya ne ade ya wada no a me call kaneshi dakese mu ho na wabo stage wo ha na se wo ba ho ya wada na anapa no enje se no an oguso one na eno an oguso na mu no na ye mami o so won na wo gina mu dendenden na no krani ntoma na efra no ha ne de ntoma na efe tuwana ni da ho na ya hayi ya mame na ama ne nsa so a wotie yi ya wo gentia na adwadifo ma yusu ni ade wo muhunu professor no ene ye chese mami odende obi a mame ene professor Jane na opokwa agiman na wo hye ne susuye asa ne target no ne adwempo wo ede mama ye ne wo so obakra ba besi e ma bank ya wo pe besi bi de kwakoye wadwuma be usa beka na nya se wo tidwom a wo ton mako ton Jane na so ko ba bia kwaje besi ese kokope ajapade besi awo na owajapade anka otidwom chichimako eno na mama te oba sade ni nyina obeye fi hono wo kwa wo sabeka kakra wa obetum de kodi wudwa na wanya bia hwefie wa hu chop money ese mema yom ya ye top up ahunti wanya adwuma nya de be top up asije na okwaya na so bai unim se de mu yina enso saa o enso sa ntire ade de bi soso eso na ade soso oh ya kodwom na mu ya mre soso munya free ya mu enye bi ni maka edwa ye si edi dwantie uska na ma so ba be ma iska ni bia kan na ye de edi dwa no mo wan ba Professor Jena no pokwa agiman ma ba si nyina ye mame a obema ye sika ne ade adidwa ai won kokase me kofa bibi mesi a wo sanse ye ni bi nti no wan wonam a woni adwadifo ma ye ni ade edi nkobo ekirewom se wakọ Ablekuma North akọ Kankwe North si ya no ba bi obekọ nie Ablekuma North Kankwe North do me kwa benya eho nyina no ye mame ebekọ ho no mo na kyese woni omanfo na kodi nkomo akirewom na ni so adi hu na wode ba tone de woguso dendende won kra ha no ma won wieye daily analyst da bokrata mu na semwe eda eno achi so no wo hwemu a yesi hanapo so nse napo de na abayin enti won se napo ekasa e wo eno adwumadie na se eno adwumadie na se eno o ka se Dr. Mahmoud Baumia oyobi a onye corrupt obi anso ntumi fa corruption embata papa no ma ne nye na obi krompo no onye gift nti no de fa hempo na ade akọ so ahu enti de no enanapo ekodi ono akasa ne boss flag bearer no adase se wiase ne Ghana nyina said Dr. Mahmoud Baumia for the past 8 years before some mobile bemukra 2008 or say born into ano nyade obi betume de corruption bi bia abata ne ho ne cheso no the right leader Ghana for yi na ebeboa daily analyst animu ansema wo mo dia ba enonom na sije wo hwemu a enope wadi nkobododo no a no adwumadi MPP ediye ewo GSTS takrade enono na haidi wase my vision ene se obehye wo ma omo adoma kyede na omo so omo potential na omo betumi abo omo man na konanim no wo mo beso safo ni nyina sene eno eda ha na wo hye da obokrata daily graphic mu a sije wonim se ye kasa no on GTech ena ede to colleges of education ni nyina nim se memma obia enclose school no Musi ya bua mani last week baby okra abekọ no a school for nyina fi school ni mu obi ani ho inti lectures nso ni ho nom baby won so abekọ na bi mu kakra ho de na so dwuma bi enkoso se June mu no ho na chechefo no eti etua be se na wo nkoye June ko July awu
wahu they say wa August nso da chese ne na yesi kwan so a wo konwura mu ni chese wo kwa wieye a still na chechefo ne koye no eno na Ghana Tertiary Education Commission GTech wo ma direct ye wo 46 colleges of education esimemo bia inclusive school no wodi omumie until further notice omo de ho krata aba ya director general na say you call atebu yi training college e wo ho do ho chese ho boyo so emu ho nyina na say ti yo ti wa ye dan bi oba fie kro betu atonton ne maka kakra bi ni ade wa unti ade bi e wo no o ti ho a aduane no na obedi akaka no wo sika kakra e wo ho no obedi ni nyina sanete nti no say I last week say man dada mahama edit to aban anim say on hwe sitag teachers no na de was ye no onye mom no monko school konko tirade a school for ni bi so casting ke be kra semester we no omuntwam sanso o ma anya hwe within the semester it's also muntwam no need o course a o mo de ba bebre na o mo hwe saban ebeti no wa ye eho adwuma ama o mo no na eno da nchen so asija I think say dodo no ano na mabobo so ama we ya na ma me fa we ento aso CJ eno ano no dodo na ade aba na mabobo so no nti ase repetition no na wo mu a wo se ba omi express had bold solutions na Daily Democrat ani ma say ono so akasafa MPP ni EC ya omo plot se kokom bo person be disqualify nana kwame bedi akon ene yera lanchemanten eno aso ho asem da ha sei na eno no CJ ma me fa wo enwie why me fa wo wie na adofo ne eyema woda ni nyina no